Ma'am, ako'y 7-speed Manipur na anong video magaloy na kasi mayam yung pamdamuk pudo na luxury have tare ngasi 7-speed Manipur na do ngasi video se haiba gari ani si mayam na request tor podagi have tare ako'y Suzuki Avenis amadi TVS ki ako'y Ntorq si budi race edition ni ko ado moigi keno se feature sing ya bloy manare XP kana anong ako'y model gas yam lady aduga topa makal gi khoi sticker mana do mayam dilai ko adu sas common oina lorga Ntorq 125 sigi siga ada Avenis siga ni comparison sam kitang magi basic details class mayam da khangna na ba haib tare ado haibdi hojik 125 ki segment da gari se makal adu ki metik yamgre activa da su leire adagi Suzuki su leire adi Ntorq su leire adagi Jupiter 125 kan su makal mayam leibo ko adu na khoina gari se leiram da khoi gi karamba gari sina khoi da hana hena kaya tare khoi practicality de kitang kanaba khoi de sina phumje kitang nuai ga do bo haiba tare ko adugi yeng kan dai koina karam ba feature sing yaw bo ge amadi karam ba ground da koina haiba gari si lobu ya ba ge habi matang ga samlapa video to ne si myam gi damakta purga luxury si ado myam subscribe taw da ba yaw di subscribe so na toksen biramo anoba khoi gari ga mari lena ba content sing matang purga lak da miss way da na ba bell icon to press so na toksen biramo adu di howrisi go howrisi khoi video je mamang da leire adam mamang da khoi Avenis ka khoi race edition sine Ntorq ni ko ado yeng da di almost moi se similarity je adum pajan lei haiba tare yeng da ada product sine di kitang hana tuna tawre ko lon saure do sina muthang Suzuki ga nowa Avenis lak do ni ado moi ni se adum masak se yeng da adum chorokpa hafet di dum manare hai tare yeng da masak se khoi headlamp ki design ko adagi magi sigi panel adagi sigi side ki ko adagi magi cuts ayamba adum look se habits magi keno je similarity di padana lei hai tare aduga marwena khoigi mamang de yeng bakanda ani sida kitang khoigi moigi yeng bada khenari se magi signature light moigi TVS ki sigi keno je T shape se sigi se DRL se sigi se T shape ta lei ko aduga somna kan gi sina mok magi headlamp gi design je habit manara khoi DRL se somda side to ina sat level ko sigjan aduga LED da bulb se sina halogen generation LED da lai ko aduga somna kan na khoi LED da compartment je lama full setup se LED da loi oi ba tare ko adu mamang gi design smaina lai gani ko hadis turn indicator su sida loi yaujare ko mathak ta sige jo aduga sisu mathak ta yaujare simple halogen da loi na smaina lai aduga khoigi mamang longi tire section de ya phakada 12 inch ti ore aduga broadness de muk sisina muk TVS ki jina muk kitang by broadness kitang helewa magi size se 100 by 90 100 by 80 12 inch lai go aduga sina 90 by 90 12 inches mai lai go aduga alloy wheel ni go alloy ngatani anima du alloy gi design je amana smain tawe adu amana smain tawe ni ko mangi adu telescopic suspension nakta loi oire anima aduga disc brake ne disc simple hoigi kino ventilated ki kino da yaure sina mai kino adu gari se hoigi ke hata ang ngong kitang to du sam bi samau kitang mole me maro bi de adu magi disc ki design je ina kitang yenguda kitang phajab dong to ko si mai caliper je color to patungale ade sticker ki design Ntorq race edition mai sticker ji makal am le Ntorq di dong ya pa mai matung ina habitare ko yam phangani ado sikizna color option na mag ju kra dum lai ko dong ju pamba magi ju color combination je si gray ga ko ki parrot green hai tare ko chani si combination je smile le do to pa chu dum lai ko ade sticker si da right connect edition na smile tawe ado si front profile om da habet mayam ga habet yeng mina ga matung khoi gi maning long side profile om da mo habet yeng se
kari kari adi moide yauriba keno singche yengmine se Avenis smain leire koigi dark carbon adum tha leire ko 3D gi keno sida aduga sina grab handle si leire adigi seat ki broadness adum phajai smain ugani ko aduga may maning gi tire gi session je koigi 90 by 100 asina 10 inch tamu lai ko aduga magi suspension smain leigini ko maning gi aduga koigi smaina maning lom chat chingida ai sigi su hapet hai jamge seida koigi magi di koi mamang seida sigi koigi phone gi habet tare ko koigi hap ke har ju seida mamang da pocket masam yaw ko sina koigi makhum pale du som nak ngi sim open wena koigi half liter bottle ga jedum sida dum hap chalani ko 1 liter bodum sanbe adu ko pale ai Suzuki thare adu magi speedometer je on tawjarke yimune se smile laigani ko fully digital adum oire ko aduga se da eco mode ga thawna na ba gino yori di mode se setting ki yori ko adi fuel gi timing gi yori adi gi ede hoi setting kino gi gi servicing gi kino ga su dum piri ko moine se da na hoi speedometer du oideni ko adu smile laire aduga sida engine kill switch ni ko yarja aduga magi feature safety feature da kana khoi gi size ten je kana tore si start tor kan da si haider ga di start ho ya ro ko si haider ga start ho so ya ro ko si safety siam phayen khale ko aduga khoi gi magi eno se leg room ha betare leg room je dum marang kana le aduga khoi gi makha gi khoi gi floorboard hai tare ko si sudum kitang adum space kita khadum lai ko aduga sitting comfort adum mem nungai adu magi khoi si manung gi storage ai pit ulak ko smile storage judum keno we dum phajare habitare aduga si helmet amane ade posai khara dum hap option ya ni ko sidadi khoi gi manung gi light reading light boot reading light dudi yaw dre sidadi ko aduga my tank capacity 5.2 liter spinal laigini aduga my back profile spinal layer ko adum almost gari gi masaki de hapet manai habetari yeng aduga telem je amana spine oigani adi amana spine ko gi t shape ko spine layer ko adu magi exhaust ki keno ju spine layer koi chrome ko gi kitang glossy over chrome da ko gi exhaust ki je cover tor ga yawre muffler habetari ko sige spine layer magi design habita design wise habita ado somda kenomda entolomda amuk lakpa kanda design se sijuma su khoigi the race edition tharni adu entok se 3D da tharni 125 se ko smile legna se 3 bulb kini ko aduga magi side profile se yengbuda dum yam sharpness dum oi yengbuda ko khoi sporty ma gari sporty gi khoi da film ma dum power he yengda gari se ko aduga maningi dum yam ure ko sigi LED telem ne smile legani ko aduga seda koigi magi dashboard after mamang gari masa sigi keno se koi carbon fiber gi finish ta dum lai ko sigi keno se de adu si magi on tawjar ke hapet adu ahan ba koigi bluetooth connection da yan hana thoki ba gari ni ko koi bluetooth connection ya ba habitare ko ari seda street mode adigi keno magi helmet reminder adigi trip adigi kilometer odometer pung adigi fuel gi temperature gi adigi eco mode thauge har ga ju sida leire sport mode thauge moi option ani dum phange ko adasina light kini ko lm gi adasina turn indicator horn leire ade sina hoi engine kill switch ni asina hazard light ton ba extra ma id feature ma har gi hazard light sidum yawre ko ade sida engine gi signal sida pire ko ayamba sida mode change songna bani ado sida loinmak ayamba yar habtar ado hojikki no wo khoi keno entok sida di khoi voice command budi yaw de sige mathang no bu thol khujing da khoi gi voice command gi feature jing yawre habtar adagi anoba feature ma hairaga na khoi gi sigi size 10 ja sida di size 10 engine haider go start obu yai ko ado sigi matung tholok khoi keno no wo keno sing de sigi feature sim hapsal ai haitare entok ta aduga sigi the hook silai jare aduga
sisu adum magi kenos ki capacity have that adum almost same way ko anima aduga maina mu sida LED charging keno either charging point yawre adu keno su reading boot reading gi keno su yawre ko aduga sina mu tower capacity 5.8 mu oye ko maina lei gani aduga yeng bada maning gi looks mai tor ni ko ado sisu khoi bluetooth connection adum yai ko sigari adu magi side ta yeng pa no exhaust note mai lei gani khoi steel na tang sumaina ta gani ko si lei de aduga magi khoi gi mayai gi portion je khoi gi sumaina phamma kanda khongi thamam space ha betare ko space thambagi keno simadi slightly kitang khoi gi keno na Avenis na kitang hian rong tawe khong thamam je tang saw ba ha betare ko aduga sigi so hoina side pocket yaudre ko sigi de amuk Avenis de pocket ani yaure pochai ani makta ara sigi je tongana hoi accessory na hapse gi har go su adugi dum lei ha betare 125 ado sticker di yam phaja yam thwe Ntorq da sigi color combination je black koi ge blue agi yellow ko adumba no bo makal gi color combination yam du thwe go aduga makoi ani gi koi gi sida brake tongan ba sigi tongan ba brake amasu yaudari ko koi gi parking brake hagadra su mai ju sida yauri ko aduni sini samlapa ani sigi keno se features amadi magi looks adi magi practicality koi sinaba koi nuai ga do moong se dum aina details oina khara sida yam dum khangbiramani aduga sigi sina mo koi gi chaka se koi gi 12 inch ani 12 inch loi lai sigi namo ade amajna mamang ina 12 orga maningina 10 oibo sini ani sigi hapet samlapa comparison ha ga di price ki matang da lakpa kan dai approx oin hajara ge sarok point ko Ntorq sina khoi gi on road 1,15,000 muki sang da lai 10 to 15 phau gi manung ko aduga sigi khoi gi Avenis na khoi gi 1,10,000 bogi manung saida lai ko khara di price ki tang di khenai ko berin matungina aduga khoi gi high price exact makti nate habdi approx oin hajabani sidai ni sibo manung da lai ram ba ya na ado hariba gari si khoi gi matam matungina price de dum up down lebni no ko khara makai dum kitang khena bai de dum dai rongani ko ado price ki range ti adai hogi sang da leina haijabni ko ani sigi khoi gi power figure da yang phaga da TVS Ntorq ase khoi gi 125cc khoi gi single cylinder adagi khoi 3 valve ki engine ne aduga sigisina khoi gi 124cc aduga mazu single cylinder ne aduga 2 valve ki oibo ko ado moi ani se sisina khoi gi 10.2 khoi gi bhp da la 7000 rpm da ko aduga sina 8.7 bhp khoi slightly kitang power sina kitang mai bhp de kitang handai have tare ko isu yam kenap dina te ko aduga sina khoi gi newton meter sina 10 newton meter oibo ko khoi 5500 rpm da aduga sina keno oibo sina 10.8 oibo hai tare newton meter ja aduga sini khoi gi samlapa kali ani sigi basic details sing have tare adu mayam khoi gi kana ko mi se nau sing hai ba gari sing si pambi bi yar gadi ai adum description da mokoi gi showroom gi contact number idum hapsaram ge adu contact tawbiyo aduga mokoi gi adum phone bi ya gani ko ado mayam video se nungai bi gadi like subscribe and share toksan dermo tangi no ba gari ga mari lena ba content pura ga lakda hena kana tawna nungai na ba habe tare ko final conclusion da lakpa kan gari ani sigi khoi gi body weight cup weight se Ntorq kitang hele ko aduga amagi ground clearance na khoi gi Avenis na kitang hele aduga mileage se Avenis na slightly kitang di hele ko Ntorq tagi adagi wani se adum kitang adum look se similar dum oi aduga stability jina khoi gi Ntorq na kitang hele ko thauda sporty yengda kitang sporty oi bu sina kitang hele ko ado ariba gari ni si dum consider tawda kaisu thudongna kaiba leite ko adugi mai gi sina bamdui matungina adum apamba dum khanbi bi yagani ko ado ngasigi magi comparison gi conclusion lor matungda ado ngasigi di side sum sender ge gari thong matamda helmet soi soi dana opi ko gari aso thorna seat belt soi soi dana phabi ko